Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Salwani daripada Temerloh Pahang. Saya bisnes saya bisnes dalam bidang jahitan. Saya ada kilang jahit. Kilang saya Falahan Holding yang Berhad, Falahan. Sudah 18 tahun. Tapi saya baiki saya punya bank statement saya dah tahu dah ujung bulan jangan habiskan duit, waktu bila nak keluar duit saya dah tahu. Lepas tu saya konsisten bayar zakat, saya konsisten tax. Lepas tu 2017 saya bayar tax. 2017 tu 2016 kan saya pergi. 2017 income saya 1.7 juta. Wow. Masa 2017 tu saya saya masuk semua kelas BGW, EFP, cash flow. Sekarang saya tak buang harga. Saya naikkan value. Banyaklah saya belajar. Saya add value. Orang nak jual mahal sangat tu suka hatilah. Kecuali kalau dia beli banyak, dia sebagai pemborong, itu dia kena jual harga saya lah. Tapi banyak benda lah saya belajar.